nad svima nama i nad svakim od nas je legat Slobodana Miloševića, balkanskog kasapina. Nemojte zaboraviti. Čovek koji je napravio nepojamna zla. Čiji najbliži saradnik, gospodin Mrkonjić, znam da je gospodin Mrkonjić. Čovjek koji biranim rečima se obraća javnosti i kaže, ja ne vidim što bih se izvinjavao, jer ja sam u svakom režimu samo gradio. A nije rekao samo jednu stvar. Šta je gradio? Pa gradio je pontonske mostove na mestu mostova koji su ranije postojali pa bili srušeni zbog politike koje je pripada. Lustracija. I vikaću do neba i nikad neću prestati. Iz jednostavnog razloga što neki kažu, kasno je sada, trebalo je to uraditi 2000. Stvarno. Pa ja sam bio taj koji je bio na prvom sastanku predsjedništva DOS-a posle 5. oktobra, gdje sam rekao, a sada zabraniti Socijalističku partiju Srbije, Srpsku radikalnu stranku, JUL, stranku Srpskog jedinstva, koji deo nije jasan, a njihova rukovodstva lustrirati. A sada zabraniti Socijalističku partiju Srbije, a sada zabraniti Socijalističku partiju Srbije, a sada zabraniti Socijalističku partiju Srbije, a sada zabraniti Socijalističku partiju Srbije. Koji deo nije jasan? Kome nešto ovde nije jasno?